Danas su se u organizaciji udruge Zora na Čakovečkom trgu Republike održale čak 2 akcije s ciljem edukacije mladih, ali i svih zainteresiranih o spolno prenosivim bolestima, kao i problemima neravnopravnosti spolova u našem društvu. Akcija Šarena subota igrom do znanja, koja se provodi u sklopu inicijative mladih Ti i ja educirajmo se zajedno, osim promotivnih materijala, nudila je prolaznicama da kroz igru Čovječe nauči se na zabavan način spoznaju ipak opasne posljedice rizičnog seksualnog ponašanja. Ovo je samo jedna od akcija u nizu koju provodimo s ciljem da bi educirali mlade o važnosti imanja točnih informacija vezano uz spolno reproduktivno zdravlje i da bi im dali prave informacije, da bi prestali vjerovati u mitove koje često vjeruju i koji im u biti onemogućavaju da se ponašaju odgovorno i u biti imaju neku prevenciju od stvari koje bi se mogle desiti u budućnosti, kao što su, ne znam, imanje spolno prenosivih infekcija, sterilitet u budućnosti i tako. A da je znanje mladih Međimurki i Međimuraca o spolno prenosivim bolestima prilično slabo, pokazalo je istraživanje provedeno u srednjim školama naše županije početkom ove godine. Dosta mladih vjeruje da ako poslije spolnog odnosa opere genitalije da ne može se zaraziti nekom spolno prenosivom infekcijom, da se ne mogu inficirati tijekom oralnog spolnog odnosa, da ukoliko koriste 2 kondoma da su sigurniji od HIV-a, ne znaju točno kako se prenose spolno prenosive infekcije. Znači to su sve stvari u koje oni vjeruju i u biti zbog toga se niti ne znajući dovode u situacije koje su zaista mogu biti opasne. Paralelno s akcijom o edukaciji i prevenciji spolnih bolesti, udruga je provodila i akciju Odbaci svoje predrasude u sklopu istoimenog projekta, financiranog od strane Europske unije, a povodom Međunarodnog dana edukacije o transrodnim pravima te Dana mladih. Želimo ljude educirati što je to transrodnost, to je u biti sve vezano uz neravnopravnost spolova, znači ono kako nas od malena uče da se curice igraju s bebicama, dečki se igraju s autima i sve te uloge koje su nam u biti kroz cijeli život namijenjene, da su se vremena promijenila i da je u biti znači potrebno da razumijemo i svoja i tuđa prava i da se tako odnosimo. Tako su uz štand postavljene tipične predrasude za muški i ženski spol, napisane na papir, a koje su onda prolaznici bacali u koš i time ih simbolično odbacivali. Kako nam je rečeno, pomaka u svijesti o ravnopravnosti spolova ima, no morat će se uložiti još puno truda kako bi se postigao konačan cilj, društvo bez predrasuda.